درستہ ساری واجہ فضل بلوچا دستبندی کنا کہ آ بیتیں و سرحال سستگیں دستوں سیاست و زبان سراوتی نبشتہ قبل واجہ فضل بلوچ گوش میں چاہتا ہوں. منتوار نظر نگار سید ہاشمی اکیڈمی کار مستر واجہ علیسہ بلوچ وائی ہمکار منتوار کہ آہاں سید صدمی برڈ سینٹنیری درگت ہے یہ پروگرام بڑھ داتا کو منع ہوتی حیالانی درشن کرنے کے مود داتا منی پیپر چنا سستگی دستوں کے ایک باہری کہ آئی تو کا سیدہ سیاست زبان وہاں کو ریلیٹڈ ایشوز ان سرا ہوتی گوشتن دیما اور تگا تو ادا صرف ماما گوشتن کے آنی سیادی کو سیاست و زبان آئیں کہ لینگویج پلاننگ لینگویج انڈینجرمنٹ وغیرہ اما ان سرا ہوتی ایک کسانی پجار یہ پیش گئیں. زبان راجی پجار مصر نشانی دودمانی و ربیدگی یاداشت بنزے ہو سرزبانی لفظاں کے مڈی و دنیا ہر چارگو مارگے ہما وسیلہ ہیں کہ گو آسی نبشتہ رہ بند و گرامیٹیکل اسٹرکچر یا بندو کے. سید ہاشمی کتاب سستگی دستوں کے گشترانی تہا زبانہ ایک انچیں وجودی رنگا دے مارگ بتا کہ راج یہ مانگو نمانگو ہما یہ استیا بندو کی ہیں چونکہ سید ہوتی شعر یا گشت راجی کے بیت گنگ نمانت نمانت مانت پدارو کے بزاں زندگو مردار. یہ کتاب ہما گشتن کے آہانی سیادی وڑی نہ وڑیا گو زبان آئیں تاگا یکشلا چارگو تپاسک ببند تا سیاست زبان زور گیری و گہگیری سرا یک شریں تران و ڈسکورسی دیما کیت. یہ گشتنان تا زبان را پجار وطواجہی و راجی ننگ چیدگے حسابہ چارگ بوتگ و یہ پیش دارگ بوتا کہ زبان چون لگت مال کنک بھی تو لفظ چون گہگیری سرشون جوڑ بند. سید نزدیکہ زبان ایو کا مارشتانی درشان کرنے کے وسیلہ نہیں بلکہ ایک انچیں سیم سری کے ادھر سیاست ربیدگ و راجمان دوچار کپن پر درور ای گشتنا بچارت لہتی منہ گوشت گنوک لہتی گوشت شیبتال منی میار ہمیشن کہ میں ہوتی جندے زبانہ گپ جنا میں ہوتی زبانہ گپ جنا. ای گشتن لسانی اظہار پولیٹیسائزیشن جوانی دروری ادا وتی جندے زبانہ گپ کنگارا یا گناہ بزن جرم میں لے کر بوگائیں وتی جندے زبانہ گپ کنوکارا ملنڈو چیوا کنک بوگائیں یا سزا دیگ بیت ادا جرم و سزا نعمہ سیادی ہم چارک علمی انچوش کے پیسا گوشک بتا کہ زبان پجارین تو زبان رب کرمنلائز کنک مرد میں ہستی رب کرمنلائز کنگیں. یہ گنوکیو شیبتالی سیادی کو ذہن و دماغا نہیں بلکہ یک چاگردی لیبلی پہ ہما مردماں کے وطارا چا سرا زور مشتگیں لسانی رہ بند و ربیدگن جتا کرنے کے جوہدہ کرن کسی عرب پرے واسطہ گنوک گوشک کیا ہوتی ماتی زبانہ گپ جن ہمیں چیزہ پیش داری کہ پاور اسٹرکچر کجام رنگا مردم لسانی پجارا ڈی لیجٹمائز کند ہمیں ایالارا ای گشتن گیشتر گشینی ہر دپی وتی گپا شرطر جن اور ہر زردی وتی جاورا جوانتر زانت. زبان ایو کا رساں کو کمیونیکیشن وسیلہ نہیں بلکہ انسانی تجربہ یاداشت و دنیا ہارا چارگے آدیں کے. یک زبان یارا گوں دومی زبانہ بدل کنگ یا ایرجی کنگ مردم جندے ہستی آرا ایرجی کنگین راستیا ای گشتنانی سیادی کو ہما پوسٹ کالونیل جیڑہانی کہ اودا زبان کا او زبان و کلچرل سروائیول پگری آزادی آترا جنگ جائے جوڑ بان. دیمتری گشتنا دل گوش کنے زانا کہ منی زبان بر رگا لانکش بستہ آگا نا دو زبان یکین دپا چون پہم بھی ادا یکین دپا دو زبان بوہگ یک مردمیے چا یک زبان یا گیش زبان زانگ نہیں بلکہ آئیے ماتی زبان را پچ گرا گو دومی زبان دپا دیا گئن. یہ یک سیاسی لوٹے پا حاکم و ریت یک رازیہ کے ابرم نسازتا زبان برگ ادا اصلہ ہما سیاسی جبر و شوربندی کے محلوق چون وتی ماتی زبانہ چا دور دارگ بھی زبان و سیاست ای کش و چیل دیمترا لینگوسٹک امپاورمنٹ و لینگویج پلاننگ نیمگا جنزان بھی پر ای کارا ہم سید سیاسی وسوا کے وازمندگیں چیا کہ ای کار بید سیاسی وسوا کا نبیت ای گشتنا دل گوش کنے منگوشت گوما ہم دست بے کہ پا گونگاں زبان جوڑ کنے آیا دست ما کمکاں کرتان دیم برس
شالکوٹ مجھے آزمان کرت کہ کولے جتو گشتے واب گندے بلے نو کم کم آوات آگا بوگائیں. لینگویج پلاننگ اجتماعی شناخت نمگا یک شعوری جہدے یہ گشتنا زبان پہاری زگے نہ بلکہ پا ہما مردمہ زبان دوار سازک بیزا ریکنسٹرکشن گپ بوگائیں کہ تاریخی حسابہ آہانی زبان پچ گرگ بوتا یا چاہوتی لسانی روتگا سندگ بوتگا. ای دزبندی کو ہما ہاں کنک بوگائیں کہ آہانی گورا سیاسی وسواک است چاہ کہ بید سیاسی وسواکا لینگویج پلاننگ یا زبان بابت شور بندی بوت نکا بلے ہمیں گشتنے دومی بہرا کہ ہمیں واہگارا چون تیج لطار کنک بیت ہما سیاسی رویہ ظاہر کن کہ چوشین جنزانی وحدہ گندگ بھی بلے ای کارا بدبختیہ مدام ہوتی جندے ہم زبان گوند بند کے ڈومیننٹ پولیٹیکل ہائرارکی باہر جوڑوا. ای گشتنانی ارچاری اگر کنگ بھی تا ای خبر پدر بھی کہ شاید سیاست خلاف نہیں بلکہ سیاستارا زبان سروائیول و پشکپا کے واسطہ علمی چیزی سرپد بھی بلے شاید اما عہد سیاسی مردمانی کے وسواکش بتک زبان درگتا آہانی سیاسی و چاگردی رویہ کہ اگر ما آئیے دوتلو دکوستی بگوشیں رد نبیں چرائیے سک دل پروشیں. ہمیں سیاسی واقدارانی ہمیں درنگیا اے رنگا پیش داری شہر پا شہر ترری تو راج آتیرا گشتاکداں پر نادریں بزدگاں عرص ریچیت زورا کی سرانی بدگوشیا گال کتاریت بلے گڑ سرا واجائے تحت پادگا بستا. امی رنگی سیاسی کارست مار سید گدار نازو کے تہا گزابے کو آئیے ہمکارانی دروشما گندگا کایا. منت وارا ہسٹری میکر بلوچی.